igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Rwanda RDF, iki kibuga cy'indege cya Bujumbura n'icya Kigali, izi nyeshyamba za M23 buno tuvugana amakuru nkuzaniye n'ay'ingwano, ingwano mwanze gusenga, mwanga kumvira Imana, none ubuhanuzi bubasohoyeho mu masaha nk'ayo guhumbya. Mwabonye ikimenyetso cy'izuba i Burundi, ibimenyetso byose bibabwira ngo ingwano yabashwayemo, kuko izuba rishwara cyangwa imvura igashwara, ingwano yabagezemo. Iriya myitozo ejo wabonye abarundi bari barimo, ikimenyetso cy'uko noneho nabo bakangutse, ubu babaye seriye. Noneho umugambi w'uko Imana idashyigikiye FARDC, Wazalendo, Mayimayi, FDLR n'abarundi, ntabwo muri Buvira bari guhuza, kandi Kongo ikoruriye akarambaraye, Bujumbura ndetse n'Uburundi bwose. Muraza rero hano gusanga Bibiliya ivuga ngo ubwami iyo bwigabanyijemo kabiri burasenyuka. Niki wibaza cyatumye FARDC itari guhuza na Wazalendo? Abarundi ntibemere gufatikanya na FARDC ngo barwanire hamwe. Umwe akavuga ati ninjye uzi kurwana ndarwana ahanje, wowe ibyo birakuraba, mudakora n'ibyaha bakabishyiraho. Noneho rero hano hari umutwe witwa M23 wihuje na Twigwaneho, uwo nta bibazo birimo, batangaje gufata imijyi 3 ikomeye. No kuvuga Uburundi nabwo bwiteguye kurwana noneho intambara ya nyuma. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura ngira ngo buno kiri kunyuzwaho ibikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru n'ibiciriritse, nk'uko Mbayahaga yabigarutseho. Mugabo rero siniyumvisha ko ari cyo gisubizo, ariko koko Imana iridese gusohoza isezerano. Ubutumwa Imana yampaye, hari marayika nabonye azenguruka igihugu cyose adoma ku ikimenyetso abantu. Iryo jambo narihawe mu byahishuwe ikigabane c'9, uhere ku murongo waho wa mbere muri Bibiliya yera. Mungu asifiwe sana. Nukuvuga rero n'ubutumwa marayika ndungikanye mbwira abantu ngo munyure muri aka kayira, nimwigengesere, kuko umwanya wari wo wose narababwiye ngo mu masegonda amasengesho twarayashoje, buni bigiye gusohora nibyo nahanuye n'abandi bahanuzi bahanuye. Mugabo uku kwa cyenda gushobora kubyara karambaraye, ukwa 10 kukabyara karambaraye, ukwa 11 no gucura abantu bufuni na buhoro. Ntabwo rero ari iterabwoba, ahubwo nituvuga ibi no kugira ngo abantu badahwera. Nje kubabwira abantu batari buhwere n'abantu bari buhwere, mbarangira inzira yo kubarokora, kuko nicyo tubereyeho. Imana idutabara. Hanuye umwaka wa 2015, ubwo Gakwaya yahanuye 2014 na 2013, ubuhanuzi n'abandi bahanuye bwose Imana yambwiye ngo igiye kubusohoza. Abantu baturiye Bujumbura rirare, ndababwiza ukuri, nabonye marayika ari kubashyira ko ikimenyetso. Iyi nkota igiye kuvuga, imbunda nini n'into biturikire rimwe, Kongo ibakururiye akarambaraye, ingabo zigiye gukora ibara. Abasirikare benshi bagiye guhwera, abene gihugu benshi bahwere, abantu mugiye kwiruka n'amaguru, bandi mwiruke n'imiduga, abantu mugiye gutatana. Ubwo mwanze gusenga mukanga kwegera Imana, marayika yambwiye ngo mbazanirire ijambo ryo mu byahishuwe ikigabane c'9 uhere ku murongo waho wa mbere. Imana yamaze kubarekurira mu maboko y'abanzi. Sezerano ry'u Burundi rigiye gusohozwa. Nibyo koko bikorwa remezo bimwe barabyimuye babijyana Igitega, yego ibindi biracyari muri Bujumbura, ariko hari bikeya. Aho kwimura abantu mwimuye ibintu, nta kuresista guhari. Hano hagiye gupfa Umurundi, hagiye guhwera, shitani igiye kwica, shitani yaje kurimbura. Hano rero mube maso, saa 9 z'ijoro,
saa 12 z'ijoro, iri zuba mwabonye ni ikimenyetso cya nyuma. Iyi ngwano igiye kwadukira, iyi ntambara igiye kuba intambara. Misile mutabona, ibisasu mutabona, ibintu mutakekaga nibyo mugiye kubona byibonekeza muri Bujumbura. Wowe udashaka gufatwa ku ngufu, wowe udashaka ko abana bawe bapfa, wowe udashaka ko usahugwa cyangwa wibwa cyangwa uhunga, dore ibintu ukwiye kuba wigengesera, ukwiye kuba wumvira. Cungana n'iki Imana uri kuvuga, ujye muri opozisiyo y'Imana, kuko twe turi abanyamakuru basumba abanyamakuru bose, turi abasesenguzi basumba abasesenguzi bose. Nta kizaba itatubwiye, niba Imana iri muri twe ngo itubwire. Wowe ukagararije ukaba umugararije ntibumve, jya kumva BBC n'ijwi rya Amerika, ubwo uzaritegereza ibizaba uzaba ari byo bikuyobora kameme. Mugabo hano ku Mbabazi TV 3 nta muntu ugomba guhwera yarumvise ubutumwa bwiza kandi yarangiza agaca bugufi akemerera uhoraho kuca bugufi kugira ngo Uwiteka atamurimburana n'abanyabyaha bahari. Yego, amafaranga CNDD-FDD yaruhiye yose abayipfabusa. Nta ndege ziraba zigwa i Bujumbura, nta n'iziraba ziguruka. Mwabonye ejo abasirikare birirwa mu myitozo muri Gatumba, hafi ya Kongo n'u Burundi n'imipaka yegereye Kongo. Abarundi noneho biteguye, ngira ngo babonye ko atari imikino. Iyi myitozo yabonye ubwo itangazo ryo muri Minisiteri y'Ingabo za Repubulika y'u Burundi, itangazo ryasohotse ryavugaga ngo turarashisha imbunda n'intoya mu myiteguro. Uru ni urugamba rero, uru ni urugamba. Noneho ndayishimiye, abonye ko ari seriye, abasirikare babona ko ari seriye. Ubu ibintu babikuye mu mikino, byavuye mu magambo. Ubu ngubu ni ukuryama bataryamye umukondora josi. Nabo babyiboneye ko ari seriye. Niyo mpamvu twarababwiye ngo akajagari none umuntu niyumva, tubabwira ibintu bisa n'ibiteye ubwoba, mwe mukango turi kubatera ubwoba. Oya, ngira ngo mu myaka itambutse ni gake mwabonye ingabo z'u Burundi zikora imyitozo nk'iriya, bakabwira bene igihugu ngo byose biri ku murongo, ntimugire ingorane, nitwe turi kurasa. Bari kurasa imbunda nini, bari kurasa imbunda ofete, bari gushyira umupanga ku icyazo, ubwo ni kwizosi, nta kurihusha. Ngira ngo iyo ni imyitozo ya danje. Vladimir Putin, Ukraine iri hafi kumutera Amerika inyuze muri Ukraine, noneho Amerika igatera Uburusi inyuze muri Ukraine, yahise atera mbere. N'ubu ushobora kubona Uburundi buteye ejo mukumva ingwano yadukiriye. Bari kurasa Kigali cyangwa bari kurasa mu Rwanda cyangwa bari kurasa Uvira muri 23. Ntabwo iriya myitozo ari ukwidigadiga bagatwenga. Oya, hano hari ingwano karundura karahabutaka, hari ingwano. Ni ukuvuga rero icyihutiro, umukiranutsi yakora iki, usenga yakora iki, umuhanuzi yakora iki, uretse kwishyira mu biganza by'Imana. Ntaho guhungira hahari handi hasigaye, uretse guhungira muri Kristo Yesu, ukemanga ko data ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibisigaye ndogo yawe, kila mtu na chikapu chake. Hano hagiye guca uwambaye homboka cyambo cya mukongomani. Ndabivuga, iki gisoda cy'abarundi kigiye kurwana intambara kandi ni neva ugishoye. Ntabwo ari intambara ntagatifu y'Imana, si intambara yo kugwanira isezerano ni intambara Imana yaretse ngo ibeho kugira ngo isezerano ribone uko risohora. Ofete rero Uwiteka uko yaza kose ari kuziwe, Burundi n'ubwe uramwakira, aza nijoro uramwakira, aza ku manywa uramwakira. Nturi buhungire kuri Marisi, nturi buhungire ukuzimu, uramwakira wanka wemera. N'izi ngabo urugamba zigiye kurwana ni mu rusobanurira Imana, ntabwo babona uko barusobanurira Imana. Icya mbere, nta gihugu cyabateye. Icya kabiri, nabo ntibari bugaragaza igihugu bateye imbere y'Imana. Urugamba Bibiliya ivuga ngo niba uburana ukuri Uwiteka kumvira. Muze mumbarire rero ukuri, izi ngabo
iki gisoda cy'u Burundi kiri buburane. Ni ukuvuga iyi ntambara ntabwo iri mu murongo w'Imana. Nawe uze kumbwira no muri komenti ahantu byaba bishingiye ko ari ukuri. Bari abakongomani bari kugwanirira Kongo yabo, u Rwanda ruri mu Rwanda rwabo, u Burundi ruri mu Burundi bwabo. Niba rero u Burundi bugiye kurwana muri Kongo, signification ni iyi, ni inshuti nka Gisekedi bari gufasha ubutegetsi bwe kugira ngo budaseba cyangwa se batabwambura cyangwa se batabunyaga. Kurasa u Rwanda ho cyaba ari ikindi kindi, waba ari umuhero, ngira ngo nta cyatsi cyamera. U Rwanda ngira ngo nta cyatsi cyamera. Nibishobokera reka nze ngushyiriremo aka video k'igisoda cy'u Rwanda ahantu hamwe umbwira ibi bintu. N'Uburundi ntibworoshye, mugabo ngira ngo aho inzovu zirwaniye hababara ibyatsi. Ibi bintu rero twebwe Imana yarabivuze, twiyiriza ubusa tuvuga ngo Imana ibikureho. None byaranze abanyepolitike barabikomeje, barabyubaka, barabishyigikira kugeza na n'ubu birubakitse. Imana nayo ibadese yo kubashumuriza no kubarekuriraho umuriro. Iyi ngwano rero iri buhuza aba generali muzi muri iyi viziyo. Iyi ngwano igahuza ibi biroberi n'aba generali muzi muri iyi viziyo. Igahuza u Rwanda RDF n'igisoda cy'u Burundi, igahuza izi ngabo zo muri Kongo za M23 na Niyombare, bose bikaba nk'agasosi. Ngira ngo Bujumbura niba numvise ejo wa mu pasitoro yagarutse Mbayahaga, yaramaze igihe ataboneka, ariko nabonye muri iyi minsi yarabonetse. Yavuze ngo u Burundi bufite drone zihagije, u Burundi bufite diplomasi na discipline mu gisoda bikwiye, u Burundi bufite intwaro kajugujugu z'intambara bikwiye. Donc yavuze ko igisirikare cy'u Burundi n'Uburundi biriyubatse ku rwego rw'uko nta ufite icyo abarusha na gitoya. Ngira ngo rero urumva, ariko je sinumva n'ukuntu pastor amenya amabanga mu bya gisirikare, ariko wasanga bano mu gisirikare cyangwa se afite n'ubimuha, ariko ngira ngo yaba abivuga yishimikije ko ari inshuti ya Neva, akaba ari inshuti ya Neva, bikaba ari byo bituma abivuga cyangwa se abivuga cyane. Ni ukuvuga rero muri disikuru ye yivugiye neza ko nta kintu abona, nta n'ibyo abona byatuma haba ingwano i Bujumbura. None ko avuze ibi, aba Barundi bari kwitoza mu Gatumba, bari kurasa biteguye urugamba, arahari yabibonye cyangwa ntiyabibonye? Barava muri Kongo basubira inyuma cyangwa Abarundi bari muri Kongo bararwana? Kandi M23 iri desi mu mutima gufata Bukavu, sinzi n'indi mijyi itatu numvise Sultani Makenga avuga imijyi itatu ikomeye agomba kongera kuri Goma na Bukavu. Iyo mijyi rero kandi intambara y'aba bagabo ni amasaha barakubita nk'uko imituraga ari kubita. Rero uyu munsi wa none ngira ngo turi mu bihe twiteguye ibintu bisa naho umuntu adafite n'icyo kubivugaho cyangwa kubikoraho cyangwa kubigaragaza ukuntu. Donc umuntu aba yabuze icyo avuga n'icyo akora, kuko twe tubibona turumirwa. Yandungikanye Barundi kazi, ejo mwabonye ikimenyetso cy'izuba, ushize mwabonye Nyamugigima, bushije mwabonye inkubi y'umuyaga, ahandi naho mwabonye imvura y'impangukano, ahandi naho mwabonye Pierre Nkurunziza apfa. N'ubu ngubu harimo abagiye gupfa baba generali, harimo abagiye gupfa bahagarariye abandi ku rwego rukomeye cyane. Bujumbura ngira ngo hagiye kuzamo amatongo, biriya mwabonaga muri Palestine mugiye kubibona, ibi mwabonaga muri Hamasi,
Isiraheli yirasa muri Irani na Isiraheli barasana. Ibi nabyo mugiye kubibona, misile ku yindi, grenade ku yindi, inkoho zigiye kongera zivuge, abiruka n'amaguru biruke, abiruka n'imiduga biruke, abiruka n'indege biruke, abiruka n'ibirato biruke. Mugabo hano tugiye kugera ahantu umurundi arajya asenga Imana ye n'undi asenga Imana ye. Koko marayika yanzaniye ijambo riri mu byahishuwe igice cy'icyenda cyangwa se ikigabane cya 9, aranyereka ari gushyira ibimenyetso ku ruhanga. Bibiliya ho nyine muri icyo kigabane haravuga ngo mu mbata z'abubaha Imana, ngo nuko mbona marayika wa 5 avugije impanda, ari we rupfu rwa nyuma. Ngo nuko ngo mbona ikuzimu hafungutse ubwobo runini, ngo ruvamo umwotsi, ikirere kijimishwa n'umwotsi wavaga muri icyo cyobo bafunguye cy'ikuzimu. Ngo nuko havamo abadayimoni bitwa nzige, ngo bahabwa ubushobozi bwo kubabaza umuntu utariho ikimenyetso. N'iryo jambo rwose bamaze guhabwa ubwo bushobozi, ngo bategekwa kutarya ibiti, ibyatsi cyangwa amazi, ngo kereka kubabaza abantu batagira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'abubaha Imana. Mbona umujyi wose wa Bujumbura hari marayika uri kugenda adoma ko abantu ikimenyetso, adoma ko ikimenyetso, adoma ko ikimenyetso, adoma ko ikimenyetso. Buri rugo cyangwa se buri muhana cyangwa mu ngo 10 ibimenyetso byagiye byifashishwa muri Isiraheli. Ubwo marayika w'intasi yanyuraga mu ntasi akabwira Rahabu ngo shumi ku mushumi mu idirishya, marayika uzafata i Kanani naza kurimbura hano nahagera azahasimbuka. Imana ishimwe ko nawe uri umwe mu bagomba kwizera ubutumwa bwiza. Marayika yaza kurimbura cyangwa se kubabaza cyangwa se guhonya, abantu bari guhwera wowe ukarokoka. Koko nta garuriro, kandi igipfa nicyo kizuka. Igihugu cyarapfuye kandi abantu mwananiwe kwikiza, ni ngombwa ko Uwiteka abakiza. Kandi murebe no mu buzima busanzwe, iyo washwanye n'umugore mugashwana cyane, Imana ikarinda kuza kubyikemurira. Iyo irabababaza. Niyo mpamvu rero n'igihugu cy'u Burundi haciyemo igihe kirekire, umwe ataka undi ataka, perezida agataka, bene igihugu bagataka, amahanga agataka, impunzi zigataka, bose bitana ba mwana. Habuze umukuru habura n'umuto wo kurokora no gukiza umurundi n'umurundikazi. Niyo mpamvu Imana yafashe decision zo kuza kubohora iki gihugu cy'i Burundi cyangwa se Repubulika y'u Burundi, nk'igihugu gifite amasezerano, nk'igihugu gifite ubushobozi. Harimo abantu babicanganya gose. Habigira Imana nikora ubuhanuzi bwinshi ahanura, bimwe n'ibyo ariko ibindi sibyo. Ntabwo bigira Imana nikora ari uzakura abarundi mu Misiri cyangwa se mu buzima bubi cyangwa se mu bibazo, ahubwo umwami Yesu ni uzabakura mu buzima bubi. Mu bantu azakoresha, wowe uri umuhanuzi wabihanuye ko abarundi bazava mu buzima bubi, ariko si wowe koko, ahubwo wowe nawe uri mu Misiri, hari abazaza kugutora. Ngira ngo icyo kirumvikana neza cyane. Muri Australia aho uri, niba atari Canada, ariko ngira ngo ni Australia. Ni ukuvuga rero n'abandi bose abakunda Uburundi n'abifuriza Uburundi byiza, muzaba baragwa n'abagabana ubwami bw'Imana. Nongere sobanurira abantu, niba bino biri kuvugwa ukabyumva ugaca bugufi ukizera, ntabwo uri uwo guhwera, nta nubwo uri uw'Imana izica, ahubwo uri uzarokoka. Nta muntu wumvira ubutumwa kugira ngo apfe, nta n'umuntu wumvira ubutumwa kugira ngo ahone. Oya, kereka iyo wabusuzuguye, kereka iyo wabupinze, kereka iyo wabwanze, niho Imana ihigura nawe yo ikakwemeza ko ibyo yavugaga ari ibyo kwizera kandi ari ukuri. Niyo mpamvu rero mu buryo bumwe n'ubundi abantu bumva ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 tugatangirana iteraniro tukarisozanya, hajya urumwe mu baragwa na Kristo. Ngira ngo iyo biba ari ibishoboka mba narakoze ubutumwa bw'isaha imwe, abarundi mwese mukabwumva, ariko ntibyashoboka. N'ubu harimo abarundi bataramenya ko hari umuntu Imana yatumye ku gihugu cy'u Burundi uri gusemerera. Harimo abarundi batabizi bataranabimenya. Mugabo nkeka ko marayika azarinda nashyika muri Bujumbura, harimo abataranabyumva.
ahubwo ndetse Dawidi akaba yageraho ukazabyumva kera bari kukubwira ati hari uwitwa Marite, Profete Marite wajyaga abihanura. Ibyo ni ibisanzwe rero. No kuvuga rero Kongo ikururiye Uburundi akarambaraye, ingwano igiye kwaduka. Kandi Bibiliya muze murebe iravuga ngo nzabateza gusubiranamo no kudahuza no kutumvikana. Ngo ubwami iyo bwigabanyijemo kangahe? Kabiri. Ngo bene ubwo bwami burasenyuka. Murebe biri kuba muri Uvira. Hari imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo ishingiye kuri Wazalendo na FARDC. Ibyo bintu bivuze iki mu maso y'Imana? Bivuze iki kuri Kongo? Bivuze ikintu kitari cyiza. Biriya bintu mama 23 iraprofita karakavuyo, iraprofita kudahuza ko bari bashyize hamwe. No kuvuga ngo n'ingabo z'u Burundi ntizemera kwicanga no kwivanga na FARDC, kuko Burundi bwemera ko buzi kurwana, FARDC ntabyize. Wazalendo iremera kurinda hariya, ntishaka ko FARDC iza kuharinda. Ibyo bintu rero kuba mwebwe mutari gusenyera umugozi umwe, murakinguriye umwanzi. Kandi aho nyine niho ari bwinjirire we guhagarika icyitwa ubwicanyi. Buno bari kuvuga bati hapfuye 15 ku mugoroba baraba 30, ejo bazaba 40, ejo bundi babijana. Mama 23 ivuga uti ntabwo twihanganira kubona bene wacu babasahura babica ugwanabo rw'agashinyaguro. Barinjira barasa, binjire barwana. Ntabwo FARDC iri bufatikanye na Wazalendo, nta nubwo abarundi bari bufatikanye na FARDC, ahubwo ibyo bintu shitani niyo ibihagarariye. Nukuvuga rero iyo twigwaneho yihuje na mama 23 AFC, bishatse kuvuga iki cyangwa bivuze iki? Bivuze ko bo biri buborohere kuko bo bashyize hamwe mu kurwana. Kandi noneho abarundi ntabwo bari komve kuko ntibari kurwana bafata Uvira. Iyo aba barundi barahagurukijwe no gufata Uvira bayishyira ku Burundi, tuba twiyiriza ubusa tukavuga ngo bravo, felicitation, iyi Uvira tuyishyize ku Burundi. Mba ndi gusenga mvuga nti Uvira marayika ushinzwe gufata ahantu hanyazwe hibwe akahasubiza beneho. Ubwo tuba twarahinduye isengesho na target dusunika duhereza Uburundi. Mugabo rero nta mahera yabajyanye, nta mahera. Rero ibintu by'amahera kugira ngo Imana yibwire ngo ndi kugwanira amahera ku bantu bari kugwanira agataka kabo na bene wabo, ku bantu bari gupfa kuri y'ugwagashinyaguro biragoye. Kuko intambara iri hariya irarutira Somalia, irarutira Sudani. Uko nukuri ndaguhamiriza. Hariya hari intambara yo kwica nabi kandi buri munsi kandi buri gihe, ndetse ngira ngo abantu bageze igihe bavuga ngo Uwiteka adutabaye. Nukuri twokama tumushimira ibihe bidashira. Rero kibuga cy'indege cya Bujumbura mwabonye ko ejo bundi bahagaba igitero cy'ikoranabuhanga. Iriya ni test, kandi nta bandi babikoze atari M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Nta bandi nimwirirwe mushakira kure, nimwirirwe mwerekwa cyangwa musenga, nabo nyene babikoze. Kandi mwabonye ko kiriya kibuga kiri kunyuzwaho intwaro nyinshi, hari kunyura abafatanyabikorwa benshi. Ibyo byonyine bifite ikintu bisobanuye. Hari kunyura abafatanyabikorwa, ni source, ni umugezi uri kududubiza amazi ashobora gutembana mama 23. Bityo na mahirwe make cyane yuko Bujumbura yarokoka. Barayirasa rero, barayisukaho umuriro. Umuntu uri Bujumbura, nabonye marayika ari gushyiraho ibimenyetso. Marayika ari gushyiraho ikimenyetso, intambara igiye kuba. Kandi iyi ni finali nk'umuhanuzi, iyi ni finali. Abarundi bakiriho mugiye kubireba, abarundi rwose mukanure, abanyarwanda mukanura, abaganda mukanure, kamera zanyu muzishyire hafi, amatwi yanyu muyashyire hafi, amaso muyashyire hafi. Mugiye kureba ibintu mutigeze mubona. Hano hari umuriro, hano hari umwoto, hano hari agahinda. Kandi ibyo turabivuga twemanga ukukuri. Mugabo bivugwa kugira ngo abantu nibabyumva bakabyizera, hatibonekeza utembarwa n'imiyaga n'imiraba bya shetani. Hano ni haba ko abantu bakumvira Imana,
bacira bugufi Imana, hatagira umuntu utembanwa ukukumukanwa n'imiraba ya shetani. Yego, ni ukuvuga rero abantu mutuye Bujumbura, mu ijoro ntukwiye kuryama ngo urangize amasaha 12, ku murango ntukwiye kwirirwa ngo urangize amasaha 12. Utegereye Imana ni akazi kawe. Narababwiye ngo uruzi rwuzuye, ndabibwira ngo homboka cyambo cya Mukongomani. Hano nta mipyinati ihari, mugiye kubona ibyahanuwe byose bisohoreye rimwe. Asezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye, kuko data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara. Oya, tuzaba dushize amarira, tuzaba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzarirayo bagenzi, aho hantu ni heza cyane. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacushumuye. Tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacushumuye. Aho hantu ni heza cyane, mu ijuru aho hantu ni heza cyane. Aho hantu ni heza cyane. Amen. Tuzahurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacushumuye. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi. Haleluya! Oh, haleluya! Tuzahurirayo bagenzi, aho uherereye hose tuzahurirayo mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpande enye z'isi, mu rurimi uvuga, mu moko yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose, tuzohurirayo bagenzi. Haleluya! Nubwo bunata, haleluya, tuzohurirayo bagenzi. Ngo guma ku birindiro, mugume ku gicaniro, iyo migisha y'Imana turayumva mu mwuka. Guma ku birindiro, mugume ku gicaniro, iyo migisha y'Imana turayumva mu mwuka. Abana b'Imana n'abama bayisenga, abana b'Imana n'abama bayisenga. Haleluya! Mumbabarire mpanure, mundeke mpanure.
Uwiteka tubabarire nk'abakozi b'Imana cyangwa se abagabura ibya Kristo, twagaburiwe nabi, natwe kutamenya tugabura nabi. Ubundi abantu batangije iki gikorwa cy'ishengero twari kubaho mu munezero, twari kubaho dufite ubushobozi bwo kunesha Kayizari bitadusabye kuduga imisozi, dufite ubushobozi bwo gutsinda Satani bitadusabye kwiyiriza ubusa, twari kuba dufite ubutware bunesha uyu mubiri bitadusabye gupfukamira abaganga bo muri siyanse. Mugabo rero abantu batugaburiye nabi, baturera nabi, dukura nabi, twisanga mu murongo, kwizera kwacu ntikwashora imizi kure cyane ngo tugire kwizera gutegeka imisozi itabwe mu nyanja. Kwizera kwacu kuzamo uburwayi. Niho rero usanga batugaburiye nabi iby'agakiza, dukura nabi, ntibaturera neza. Nicyo gihombo buno dufite. Murebe isi yose bagabura ibya Kristo, ni ukuri bagabura ibintu bidashobora kwirukana sida mu muntu. Ni umwe ugasanga mu mujyi wa Bujumbura, mu mujyi wa Kigali harimo nk'umuhanuzi umwe cyangwa babiri cyangwa nta n'umwe. Mugabo twarahombye, twaranyazwe. Niyo mpamvu ubona afite homoro yo kuvuga ngo iyo nza kwigishwa mu kibatirizo bakanyigisha bambwira ko nzahangana n'Abamasaye, bakambwira ko nzahangana n'Abanyanigeriya, isi iri guforoma umusirikare iramubwira ngo uzarwana na Boko Haram, uzarwana na Al-Qaeda, uzarwana n'ibyihebe bimeze ukunuku abajihadiste, uzarwana n'Abahuti, uzarwana n'Abahamas. Isi iri gutoza umugeshi, imushyira mu bisitwe, ikamukuramo ibirato yaje yambaye ikamwambika ibindi, ikamukuramo impuzu yaje yambaye ikamwambika izindi, ikamukuramo ishapo yari afite akambara indi, ikamukuramo disipurine yarasanganwe n'ubushobozi yari ariho bakamwubakamo ibindi. Mugabo twebwe mu gakiza dufite abantu badupiratira, bakadukubita ibintu, bakadupfunyikira amazi, bakaduha ibintu by'ibipirate ku buryo bakuzanira ingumba y'imyaka 60, kuko abaganga bamaze kuvuga ko uwo muntu atakibyara, ugahita umubwira ngo ihangane Imana izaguha ijuru, kubyaraho ntibishoboka. Bakuzanira umuntu urwaye sida, futi rwose Imana izagufasha, unywe imiti neza, hamwe n'Imana uzakira. Nta yerekwa, nta nzozi, nta buhanuzi, nta jwi. Donc turaho. Hanyuma ya Samusoni banogoyemo amaso, kandi ibyo bitubaho twe tutananyweye inzoga, tutanibye, tutanasambanye. Ugasanga nyine dufite igihombo cy'ubutunzi bwo mu mwuka, ariko biturutse uko twarezwe n'uko twakuze. Iyo duhura n'abantu bakatwigisha, bakaturaza ijoro, bakatwiriza amanywa, bakaducura, bakaduforoma, bakadushyira mu iforomo, bakadutsindagiramo, aya maboko bakayakanda, umutwe bakatwubaka, amaguru n'umutima bakatwubaka, tukaba tuzi ko tugiye kurwana n'isi n'umubiri na shitani. Bakatwigisha iyi ntambara, tukajya kava, tukavuna abazimu, tukabirukana i Samariya, i Yudaya, kugeza ku mpera y'isi. Mugabo urebe hari inzoka zakomoye ntibagaruke mu rusengero, abo sikoropiyo zariye batageze i Samariya. Buno dufite abakirisito babaho nta nzozi, akabaho nta jwi, akabaho nta niyerekwa, akabaho mu buzima bwe bwa misi yose akunabari ijwi ry'Umuremyi, inzozi zivuye mu ijuru, ubuhanuzi, ubuvugishwa, iyerekwa, wimubaza. Ariko mu mutwe we siyasi iruzuye, mu mutwe we abana ni gudu, umugore ni gudu, ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyare. Mugabo Umwami Yesu yabuze aho kurambika umusaya. Ngira ngo rero ntatebye ntarandiriye, dufite igihombo sinzi ko tuzona kigaragaza. Kubona miliyoni y'abantu mu gihugu ari abarokore babatijwe mu mazi menshi, ariko sida ikatuganza, abasazi bakatuganza, umuntu akava mu rusengero akajya mu bapfumu. Iby'Imana babihaye umwanya muke cyane, iby'Imana babiha akanya gato cyane, kandi icyo umuntu abiba nicyo asarura yimbura. Yego, hari umwe watubajije ngo intungane icumura karindwi byanditse. Ni umugani baca, ntabwo Bibiliya igira iryo jambo, ariko twari dushyigikiye ijambo rivuga ngo, mu butumwa natambukije narindi kuvuga ijambo rivuga ko harimo abantu mu isi babwira abantu ngo muri abakiranutsi. Oya, nta mukiranutsi ubaho mu isi.
umukiranutsi aba mu ijuru. Cyakora ku bwa Kristo turi abakiranutsi, ariko umuntu nta mukiranutsi uri mu isi. Waba wise Imana inyabinyoma. Yabinyandikiye muri komenti, ngishubije uko uhoraho aguha umugisha. Nibandanyirize rero, dufite esheke nini cyane kandi tudashobora kurekepera ngo igaruke, cyangwa se kubona ibyo bintu twarahombye. Buno dufite abantu bageze mu myaka 40 bakabaye barakoze ibikorwa byinshi, bageze mu myaka 60. Kubona rero igihugu kigira abantu babatijwe mu mazi menshi bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza bakwije miliyoni. Mugabo mu rusengero abasazi turicarana, abarozi turicarana, impwemu mbi zose, ikizira gihagaze ahera, Kayizari dukoresha ibyo ishaka. Buno bagufatiyeho imbunda kugira ngo uzemange Kristo nka Danieli, biragoye. Ariko Danieli bamujugunye mu gobo rw'intambwe kubera yubatswe neza, kubera yigishijwe, arahagarara arinda icyo yamenye muri we. Arinda icyo yamenye. Esiteri bamubwira ijambo rimwe aryumva ishuri bihetanwe, aravuga ngo aho kwicwa n'Imana no kuzarimbuka n'inzu yanjye, ndemera njye ibwami nicwe n'inkota y'ibwami. Uko ni ukwigishwa. Pawulo na Sila mu itanura ry'umuriro, Silasi, abo nabo baba bahize. Mugabo twebwe buno n'amahera yonyine aragucumuza neza iby'Imana ukabishyira pembeni. Abantu bafite umwanya muto cyane, umuntu ahera mu gitondo agafata amasaha 12 agasenga, anapiga myayo, arasenga n'ibitotsi n'umunaniro, yayuza, yasama, akubita ibishyito kubera yarushye. Kandi uwo mwanya wose uheze ntigeze aboneramo Imana n'iminota 30. Agahita akubitaho 12 y'ijoro. Mu ijoro karota nabi, nanone ijoro karinda ritandukana, nta n'iminota 30 ubonye muha Imana. Wemanga wamenye usingiza uririmba. Abantu ntibakiririmba indirimbo zo mu gitabo kantike. Izi ziravugutiye. Zini indirimbo zivugutiye abantu baziririmbye babatema amazose, abantu baziririmba babasaturinda, abantu baziririmba babakuba hasi mu magereza. Izi ni indirimbo zivugutiye z'amavuta, harimo abantu bazikunda. Niyo mpamvu wabonaga ndi kuririmba mvuga ngo aho hantu ni heza cyane, tuzahurirayo bagenzi. Haleluya. Tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dukiza agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi, hari igihugu kiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Amen. Tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira data cyane, imigisha yacushumuye, ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacushumuye. Aho hantu ni heza cyane. Amen. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Ntabwo nava. Nimuze murebe Ubushinwa uko Yesu yabwubatse, murebe Amerika uko Yesu ayubatse, murebe muri Afurika, Johannesburg, Kigali, Rwanda, Bujumbura, Burundi, Kampala, Nairobi. Imirwa yose barayirimbishije. Iriya ni imigisha Imana yacushumuye. Muze murebe abana bari mu isi,
ufite abahungu beza, abakobwa beza, abamama beza, abapapa beza, ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza, imyambaro myiza, imiduga myiza, indege nziza. Imana muzayishinja iki? Ntacyo muzireguza. Oya, ntacyo muzireguza. N'imigisha Imana yacushumuye. Ntirengagije ko hano dukurikiwe n'abantu bashonje, barushye, bababaye, bafite akaga k'ibigeragezo by'ubukene, kuko buriya ikigeragezo cya mbere kibi kibaho ni uburwayi, icya kabiri ni ubukene, icya gatatu ari cyo kibi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Navuga ngo ni ikigeragezo gishingiye ku bana cyangwa ku mugore. Ibyo uko ari bitatu umuntu uhanganye nabyo, turagusabiye mu izina ry'Umunyanazareti, Imana ikorohereza. Ntabwo byoroshye. Nyemerera rero dusengere ubu butumwa bwiza Imana yaduhaye bwose. Ndagushimiye Mwami Yesu, watanguranye natwe, usozanyije natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Abarundi barinde guhwera nk'uko Shitani abyifuza. Uko washyizeho abantu ikimenyetso, ukwizeye akakwiringira, atabarwe, arindwe nawe Mwami. Rero turagushimiye n'abari hanze y'igihugu, ubuntu bwawe bibe nk'imvura isandara mu murima. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe none n'iteka ryose. Amen. Merci beaucoup, turagushimiye. Data aguhezagire cyane. Uri inshuti nziza yakadasohoka, ugumubane n'ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Mwihishurirwa ku bwa Mwemu Yera, ku bwa mbaraga y'Imana, ku bwa Roho Mutagatifu. Urwo rurimi rwose ruvuga ikintu kimwe: imbaraga ntagatifu, Mwemu Yera cyangwa Umwuka Wera, Roho Mutagatifu. Byose ni ururimi rw'umuntu umwe kandi ni rumwe. Karibu rero duhurire ku Mbabazi TV gatatu dusangire ubutumwa.